Mentaka janmi jangka lai potrik uye yong menteri jangka sorkar jala ubdei pet ya ka jaka jungok kai perthei ubak polling do ulah hiar ban jurip ya ka police bazar ne kabla jutip ka khandai lan kate ga jinglet jurip jang menteri ka long shiben taban aimen CM ki nong rep strawberry jangka jala bat banwan jungok ru ya ki rensan ya kop rawai jangka Meghalaya grassroots music project jangka Torres department haba keren cikilat pathai khobor menteri ulaong baka jingman jang u kalong shiben taban kring shu naga jala bat ru ulaong bak khandai lat kadai ka jaka ka baki brio na bar jo ka jalla ki juan point ko Kajingwan jonga daga sini ni kolong ban unsur ban aimen sim ki nongrep jongi namar le hasin ba nikong ba ka penat tourism dala ban penong ya ni ka strawberry festival dang akayo minchwa noran sendung ba masuk dia ini kisnong aku bagi nongrep la rap yo dirap yo strawberry di hadin jong ka festival ngilap pelong intention nenta ngilap shimya senjam baal pelong ni pelong ya gani ka yo strawberry market kajingmu pelong ngin ring ya ki nong jongo shigani ki sala batru ki thai sala tip don kalat lenti bagi nong rep kim mit yang la kacing ete dekat bring the department tourism and horticulture apa ar ka tau ka ba kawan ini kalau ben semua lagi dia kena ka rensan ka ba ni ka ba ki nong ni shabata ki nong roai na ka ni ka Meghalaya grassroots music project ka tourism department kiok bani shabata mat hakani ka season 2 ketika semai kebar untuk MGMP kembali hajar tam Norway di sementara man kesini aki shows Ashulong Jaita Hills Garo Hills seorang Rikoi di mendapat kani kayak snow bat kani ke jangi kani ke Thailand nangi ter syaru sya lat berkuai sya sun bat tunjuk berkuai sya Jill Road ini kijaka kinlong no ba yang ikat pedestrian zone lani jaka kebatang ni banyak cak bila kami hamma ya kecilung tapi kali coba ni kan ya ke bang ada depan tempat tujuan di kuat banyak cuman kata bat lawan baik kalau dia begini bat lu kena jaka kalau enggak permit yang kalau suitable nak kita kena cumi kini kena mendai tan benda kena ke festival andai kedai nak benda ba kumbangi ong ba Shillong kedai ke music capital dari India ni kuat pan kena ba kibru masuk ke Shillong kibobon lagi kipai shuaning kong ini darat kini kini experience ya karwai ke siau music jongki artis ki badan sat jongki jumpusan ke jongki kelong dan senjai sepanjang wara e kajing trai lang kedenga tourism department but department agriculture horticulture di mengi lihat ban showcase ban pi ya kini use jong kecela ini nang bakal kering ya period mana ba ginlong pada maki ban ra mungkin cuma sing di tur bakso tadi jadi ada jingit relang pada agriculture department ini kita nak sorkar ya nang asyik insentif nong dan jungi bat pemain itu mana ke strawberry festival dalam sedap di Gunung Besar ini Shnong apa strawberry ni tentang road connectivity yang beri kelapa hadu ke cakap strawberry fields diberi laban ke nantu ban road ini kan apa janjok cakap di madan ngiladap ya kan proses ban identify iki ban register iki ban mentara besar kolong sebab min ai ki cakap kinchong ban niat kai ke pateng tuki namun dapat duit shoot ya kayak yang surap juga Thailand di kani ikut
buat cuman naik Jun jom tak sih. Bapal kami kerjakan ke bagian di mata kami kerjakan ke bagi parking di baik. Dan berubah ke orang yang kami ke stage kami bagi air kata muzik. Benam ketak mu kata kerja pun. Berpunyai parking ini. Mungkin ini ketika jengin penbet juga ke Shillong Municipal Board buat pitip juga parking zone nak kebentar jom memiliki riders ketika dia ke Shillong Municipal Board. Di yang mentah ni ke survey layak cepat bat ni la rupan identify jika juga baik ban top ini tadi kentuk iki cintai jangka sorkar jelas kentuk iki don ban dairu ki waters ke yang mentah lepas kam dari menteri jangka sorkar